Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wendell. Iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti padas ko iti biyag. Barang makaipay iti adal kan libliwa kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Wendell. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. Adda ka di manan setyo itarabi. Wen mama, kaya't amangan no adalam tun tirabi, inton makaawid ang titibalay. Ay naiho, adun ti urnong mo. Ngamawan pa'y matla ang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit, asan pa'y nga ita ti panawan. Tapno madaanak iti kayan ayat mama. Sana bali, ubingak pa iti tawon ko 29. Sa bagay matkit di iho. Sige mama, mapaanakon. Amangan no maladawa. Ala, agan anad ka akanayon, Wendell, iho. Agyaman ak mama. Sanda kun nga urayan. Adamat tulbak ko dito balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano, mayatmet ngamin ti panagkanta tayo. Uwin nga rod. Ken rumbeng lang asay-saya atan tayo ti performance tayo. Tapno adulat tayo umay agbuya. Nukas tayo nga damaangay a concert. Una, amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayanayat mo. Saan pa nga itati panood na, pare? Agawit tayo kitin. Parbangunan. Imunan da iti daduma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan tan iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sana bali na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, atuyin ti kapem. Agkape ka pa lang, kabayatan ti panagluto, mikan ni mama iti armusar. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlatan di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gapot ta makumi-kumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Maitlat ha. Adumot dagiti may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gapot ta sikat ka asinger. Kanayon nga ayabanda kayo kadagiti okasyon. Awan ka diti planom amang asawa? Kasano ko maamang asawa ak ngay. Ket awan pa'y mat kaayan ayat ko. Wen nga rod. Apay nga manong. Nagadumat di dagiti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Diyan ka mo ading ko. Kasla sa anak a kontento itinagtang ko ita. Kasla da sapsapulag iti biyak ko. Jakmot may baga. Anya? Anya kumaday tangay? No amerisan? Adda aminan kan ka. Nagan, kwarta, kan adumat ti papagayam mo. Basta jak may baga, no anya talaga ti sapsapulag ading ko. Nalamit, masapulak tumat lang. Intundumteng ti umno a panawan. Well, I know it's a kind of place I hope I didn't wake you. Ay na, itay ka pa yasap-sapulan, Wendell, iho. Adda ka matlagayam dito'y hartin ngagkangkanta. Umadan nga minan ti concert mi. Iso nga agpraktisak, mama. Kastagayam. Mabalinta ka ditag sarita o rea pagbiit lang, iho. Wala, mama. Madamdaman ton nga ituloy ko ti agpraktis. Anyat pagsaritaan tayo. Nasa ungamin ti kapsat mo kanyak. Anay bagamkan ko ana nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Pudno day ta, mama. Adda ba nagasap sa pulak?
Ang Jack, may iba ganon niya dayta. Kahit dayta ita ti kayat ko aduktalan. Si ka lang ti makasungbat iti dayta, iho. Ala, sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman dayta. Mala panawan ka nga rodan ditoy. Ituloy mo ang tiag-practice. Oh, ala na iti order tayo amakan, pare Mario. Maganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay kato na, pare Wendell. Ang, aguri ka. Apay ka di lahat nga nawis nakamangan iti dayto a restaurant. Kaya't ko nga napagsaritaan tati umada ni manan na concert tayo, pare. Big event daytoy. Iso masapol nga practice tayo sa kabeti concert. Ang maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka ma. Anya ka di dayta? Jack maawatan ti bagik, pare. Ito apay akas to ti marikrik na kita. Kasla da ba nakasapsapulag? Ang Jack mo't maibaga, no anya? Anya? Anya pa lang ti sapulam. Bak nang kayo lang arudan. Sikat ka pa'y a singer. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Jack mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti gusto rin ka. Tila'y bagbagamat. Ang kinapudno na. Talaga Jack may baga. Noon niya abanag ti sapsapulag itibiyag ko. Ala. San pa'y lang nga dahi abanag ti pagsaritaan ta. Tikit di maipapan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Adda ka di manan konsertyo ita, iho. Ada mama. Iso ang nakarubuhat akon. Aramatak tilugan ko. Gabuta medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti ornong mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam kadagita. Wenmat ngamin ngagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatam. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Da kayo So tilandak manan. O sige, mapanak malangan. Sige, Manong. Agan-anad ka, ha? Katsapay la kuma, tamasara ka munti babae, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Sikalatan ti kanayon anak kay tuunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apa nakaululi ka? Pare Mario, kita am dahi balasang nagpintasan ka di. Diyan nakatugaw iti dahi banda? Wen. Kaya't ko ama mo dahi balasan. Dito'y kapaya. Asit gak man. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti pusong pare. Ha? Alang arod, umasidagkan iti dahi abalasan. Mabalin ka diti makiamamukin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa singer, sir. Wen miss. Siya gayam ni Wendell. Sika nga anyat nagan mo. Siyakmat ni Hazel, sir. Di na kumaawagan iti sir, Hazel. Maragsa ka na ka makamamukin ka. Kahit sapay lang ko tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Apay kit tinasaan. Ang gayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwak. No kastoy nga adda papapana. Naragsa ka makamamu kada kayo. Tatalino. Kasta akmat kan ka, barok. Katagyaman ak. Gaputa uray no may sa abulsak ti anak ko. Kaya't mulat ti makipagayam kan kuana. Sa anak anapili iti agbalin na pagayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, ngagbalin a pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamad kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita. Uwan, mama.
Aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita. Gaputa na sarakak mo't laangan ti banag, anabayagan asap sa pulak itibiyag ko. Ti banag, apakakontentuak. Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasaraka kong ti babae ang nakariknak itinapod no ngayat. Talaga, iho. Ay nanasaya at nga ron kasta. Kat, anya ti planom ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Angam sapay la ko, ma. Tasandak akagura. No ibagak amay sa bulsak, ti babae ang nakariknak itipod no ngayat. Awan parikot iti dayta, iho. Tinapatag kad naragsak ka iti dayta abanag. Kan basta lakit dinasaya at dayta babae. Saan kaminto ako muntra iti kapsat mo, iho? Agyaman nak, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la ko, ma, tamayat na kamat. Uwan, mama. Ket agyaman nak itipan nakaawat yo. Naimbag nga orasyo, tata. Mabalin ka niya sarong karak ni Hazel? Ala, sumrek ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na tata. Ada ka din ni Hazel? Kaya't ko kumasarong karan ti anak yo. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko kayat ko adamagan kan ka. Ha? Anya day tata? Baraok. Agayat ka kade kan ni Hazel nga anak ko? Diyak ilibak, tata. Napudno ti panagayat ang marikriknak para iti anak yo. Kahit sabay la ko, ma. Tadapan na kay karik iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko? Kasta kade? Wen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalapad iti napudno a panagayat ko? Sapay la ko, ma. Tamamati kayo kanyak, tata. Agtalagakan ka, barok. Kat sapay la ko mga raod, tanapudno ka kadagita nga ibagbagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat amasaktan ti anak ko, itinagan ni ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasaya ataklat tamat, Wendell. Unay daytan, kumusta anak manan. Idinto ta nagtenten next talaitan. Kailiw ka nga minadagos. Ada ko man napatag nga ibagakan ka. Ang sapay la ko, ma. Di nakagura. Anya nga min dayta. Ibagam lata, Sana kung nagpalpalikaw pa eh. Agayatakan ka. Kat sapay la ko, ma. Tamamati ka iti dayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid ti kasasaad ko. May saak abulsak, Wendell. Awan anyaman na kanyak dayta. Uray kasta ti kasasaad mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapod mo panagayat. Sikat ti nabayagan na sapsapulag. Amang kumpleto iti biyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abulsak. Idinto ta nagbak ng ti pamilyayo. Kan may sa, sikat ka pa'y asinga. Kas na ipagakon, awan anyaman na kanyak. Nga oray asino ka pa'y. Basta'y ayatan kay tinapudno. Agyaman nak nga rod no kasta, Wendell. Nakaragrag sakak. Kinapudno na. Idi pa'y ladamo ang agamamok na. Addan ayat anariknak panakin ka. Anya? Wendell. Ay ayatan ka matunay. Katsapay lang ko ma. Tasaan kantong agbalbalyo. Agyamanak, tay naklon mo ti panagayat ko. Kaya't ko nga iti kabiitan na panawan. Agkalaysatan. Sikat ti makaam mo, Wendell. Sumursuro taklat tayo ti kayat mo.
Kat sapay la ko ma. Tadi kanto agbalbaliw. Ulay tagtagkarikan ka. Pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan ka unay. No kasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwan, mama. Kaya't kung agkalay sa kami iti kabitan na panawan. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwan, mama. Sapay la ko, ma. Tamawatan dak. Awan parikot kada kami iti kapsat mo. Kanayon kami anak kasuportakan ka, gaputa ipatpatagda ka. Agyaman ako, nay, mama. Sige nga, Rad. Asikaswa kung ti pa nagkalay sa amin ka ni Hazel. Sige nga, Rod, iho. Kati bagamlat no anya ti maitulong mi iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa kadwa ka itang agpaspasyar dito parke. Hazel. Ken may sa. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti pa nagkalay sa ta. Oray siya, Wendell. Ngam sayang lang. Gaputa tsak makita ti aglawlaw. Sana balen. Oray saan mo ang makita ti aglawlaw mo? Ikarik. Nga oray sa di naman napapanam. Kat siyak ti agbalin apan nakamatam. Agyaman na, Wendell. Kat sapay la ko ma. Tadi kanto agbaliw kanya. Santo Apolos. Kat ulit-ulitek nga ikarikan ka dayta. Agyaman ak iti Diyos. Gaputa impaay nakakanyak. Kasta agmat. Ala, umaygan. Ituloy tati agpasyar. Madlaw abisi ka ita, pare. Abay, talaga desidido ka na mga ikalay sa kini Hazel? Wen pare. Kat si kanto ko matikang runa na bisita mi, ha? Ay, katuan pare. Kat dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapod no. Itilaksid ti kasasad na. Ala, kablawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasaya at si marungkar ka dito'y balay, Barok. Adaman damagagkan ka. Anya dayta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga sawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudno ak iti anak yo. Kat ikarik. Anihisin laeng ti ayatak iti tungpal biyag. Agyaman ak nga rudno kasta, Barok. Kat bindisyunan ti Diyos, tibuklen yu a pamilya iti anak ko. Agyaman ak iti pamindisyon nyo kada kami, tatang. Ita, umadanin ti kalay sami kini Hazel, Mr. Lonely. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluya. Kat pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunaynay ko iti biyag. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Wendell. Wendell pagayam ko talaga ang nabilig ni Ayas. Ado dagiti pambanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masagnan. Kat dayawan ka, gapo ta inayat mo latan Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.